Silav rojbaş êvar baş hevanno îro mîvanê min Jan Roj e rojnamevan nivîskar em ê behsa şerê İsraîl û Îranê bikin ka em binêrin çi li benda Kurdan e ya herî muhîm jî ew e rewşa Kurdan ji Bakurê Kurdistanê bigire heta Başûr, Rojava, Rojhilatê Kurdistanê gav bi gav hem tiştên nû li benda Kurdan e em ê çawa karibin ji bin van karesatan derkevin gelo ev karesat dikarin bibin fersend li pêşiya Kurdan ya jî Kurd van karesatên li rojhilata navîn ji xwe re bikin fersendekî û bikarbînin ji bo azadiya xwe û serxwebûna xwe. Jan Roj merheba bi xêratî. Merhaba ştera, merhaba ji bînerên hêjara, dema te xweş be. Jan Roj mi bi telefonê bi te re sohbet kir te ji Çînê bigire heta Rûsya di derbarê vî şerê de hin fikrê te hene hin pêşdîtinê te hene İran ber bê ku derê ve diçe İsraîl heta kê derê we êrişê Îranê bike di vî şerê de Amerîka wê roleke çawa bilîze em zanin Donald Trump ji nû ve İran tehdît kir gelo vana tenê dixwazin Îranê bikişîne ser masê lawaz bikin yan heqeten dixwazin rejîmê bi temamî hilweşînin em bikevin nava meselê keremke. Aha, nava mijarê. Niha destpêk ez xwazim ser Îranê tiştekî bibêjim. Gelek caran em bawer dikin dibêjin siba di siba dê em bibêjin lehî were lê bi rastî gelek caran di gelek rewşina siyasî de em di nav lehiyê de ne. Yani em dibêjin çi guhertin li Îranê çêbibe bi rastî Îran bixwe nihanî di nav guhertinê de ye. Îrana îro ne wek Îrana berî em bibêjin heftakî û ne wek Îrana berî mehekê ye. Demek guhertin çêbûye di Îranê da lê hemanî ev guhertina dawî em bibêjin êmeja dawî ji vê guhertinê ra hîn nexuya sedî sed nexuyay em nakevine nihanî em nakevine mecalê em bibêjin pêşbîniyan yan em têkevine mecalê ka em çi bawer dikin lê mesele bixwe di rojhilata navîn da ez dixwazim nanî bes paşileke dîrokî bidime meselê wek paşileke biçûk ne dirêj rojhilata navîn mamoste wek tu dizanî kengî dest bi guhertinê kir 2001 da êdî deng cara yekê navê rojhilata navîna neh derket navê rojhilata navîna mezin derket wê demê dema George W. Bush hate ser desthilatdarî wê demê şerê dij terorê dest pê kir. Niha teror çi ye? Navlêkirina Amerîkî ewana mebesta wan pê cihadê navnetewî, cihadê İslamî Sunnî bi taybetî Sunnî ne Şîyeyî. Wê demê Amerîka û dewletên rojavayî bibûne hêza em bibêjin împeratorî, hêza împeratorî ê herî mezin li cîhanê êko kete yani rûbrû kete şerrekî bi cîhana em bibêjin cîhana İslamî ra Arab dibêjin cîhana İslamî lê hemanî kete şerrekî bi cîhada navnetewî ra cîhada em bibêjin international ra wê demê dema George Bush ev şer ra pê rabû mebest jê ku vê hirêmê lawaz bike gelekî lawaz bike û têxê bin kontrola xwe lê piştî demekê piştî em bibêjin 10 salekî ji vî şerî Amerîka gelek teknîk bi kar anî yek ji va teknîkan xurtkirina cîhada şîyî em nav lê nakin cîhad ji ber ku şîyî qala cîhadê nakin wek Sunniyan em bibêjin xurtkirina heyberekî neh li rojhilata navîn nav lêkirin hêzên şîyî serkêşiya hêzên şîyî kê dikir Îranê dikir nihanî bi vê hêza şîyî Sunnî gelekî lawaz bûn Amerîka di wê demê da bibû hêza didiyan li cîhanê êko pevçûn bi cîhada İslamî ra kir hêza yekê kî bû di cîhanê da Sovyet Union Yekîtiya Sovyet wê demê nizanî bû werpasa wê bandor lê bibe di Efganistanê da wana mebest kir wana bizav jî kir gelek bizav kir ku di Efganistanê da bimînin lê bi xêra alîkariya Amerîka û bi xêra alîkariya
سعودي عربيا وبترو دولار دولة ام بيجن كاندافي دولة سوفيت يكتيا سوفيت هاتش كوندنت افغانستان لو ماني معرفت دكاري الجفر تشتكي فيهم بكي كو امريكا ولاتين روجافايي تبرتك وانشي بو ازمونك وانشي بو دچدا بکار آنینا و هم بيجن جهاد اسلامي او جهاد سني بطيبتي سني نهار روجاوا تشي بو روجاوا بيش دما كو اوباما هات سر دسلاتيا مالا سبي دما كو اوباما ودمي راجيهاند كو ام دخوازن شر ما بالترور نافنتوير راوستيمن يدي شر نما وي ورقا دخواست لي وي نزاني بو كو شر يعني داوي كرنا شر نبدا سويا ودمي وي بزافكر كو هناك هزنا اسلاميست بين سر دسلاتيل هناك دولتان وك يك جوان تركي بو يعني آنينا أردوغان لسر دسلاتيا تركيا آلك جيت قائل بونا يان قبول كرنا هزن روجاوائية يعني أما بيجن AKP بهذا خوي تنها نهات أوا أشكرية أوا جنا تشتاج خويايا نهاني دما أوباما وترامب ودما ترامب يا كذا حكم ترامب يا كذا تشيبو أمريكا كتة تنقافيا كي أمريكا قال لك يجي رجلاتا نافين عاجز بو رجلاتا نافين لدنيرين وك بخشايا كي جوان را وك بخشايا باشينا وك لاتين أمريكا لأوي دنيري رجلاتا نافين دنيري دهيري هناك دولات وك سعودي عربي وك تركي يدير رابون وك دبيجن يعني دناف دكا فالوندا بدو في خابليزم يدين رابون جه ندن أمريكا دبيجن عم دكارن بروسيا را پیوندی چیکن هم دکارن به چینی را پیوندی چه سعودی بخواد به امریکیان را گفت دما بایدن دگوت بایدن جماع عاجز بایدن جماع دلتنگ بویام دکارن به چینی را یعنی پیوندیان چیکن پیوندی اکونومی و پیوندی سیاسی جی لو ما از چه بجم نه اف ام بجن وقت تحلیل تگوتن امریکا نهیری کو اویان نکاره خوش چینی را والا بکه بيكو صد رجلات ناوين تخي بين كنترول اخوا وبكي براستي بكي وك اوروبا نها اوروبا ولاتين امريكا لاتين امريكا امريكا را وك بخشاك يعني بيجن وك زافيا كوانا تشينابي سوفيات وارن تشينابي كوبا كان نهل رجلات ناوين تشيبي تشينابي تشين واري ولاتكي يان ام بيجن هوالاتياكي بولاتكي راتشيكي وك ايراني وبيجي ايرو ولا ايران كوبا يا مايا تشينابي لقال امريكيان رجلات نافين دبكو ببا بلاتفورم كو كاربي درباسي اسيا كور ببا اسيا نافراست ببا لوماني قال لك بيوست جبوي امريكيان وجبوي ولاتين روجافا كو رجلات نافين لغور كيف يوان واري ديزاين كرن نهاني ديزاين كرنا هريما كان تجي جيرا دوي ارتيشين كذن يكو تبي او هريما اواكرنج دسبيكي دان هاد بيجن مثلا بيمانا سايكس بيكو دما كوتا اواكر تلسر تشبنجه اواكر السوري السر بنجه ارتيشا اونا دبيجن بعربي دبيجن جيش الشرق ارتيشا روجهلاتي نافي ارتيشا سوري ودمي ارتيشا روجهلاتي بو و تركي جي لسر بنجها ارتيشا تركي ارتيشا كماليست اواكر ولا تكينه نافي خا تركي بو تلسر بنجها ارتيشا ام بيجن تركي اكو ام نهان الناس لكن حتى نها ولاتن وك اردني وك سعودي عربيه هر ولاتك عراق جي تفدا اواكر يعني ام بيجن نواوي بنجهين شبو ارتيشا وي ولاتي بو السوري قال سوري بيجن قال سوري يعني خلك سوري افا نكرن ارتيشا كي يعني ام بيجن نواي اساسي دفي دولتي ذا ارتيش بو نهاني جبوي كنت ولاتكي هلوشيني تي شبكي تي ارتيشا وي ولاتي هلوشيني وقت شاوا قرار ياكي
بريارة ياكي اكو از باورد كم ناوي هاول بو او بريمر بو او يكو شاندري امريكي بشتي صدام هاتنا صدام خستن بريارة ياكي تشدا هلوشاندنا ذرشاندنا ارتشا عراقي ذرشاندنا جبركو اف ارتشا عراقي ارتشا صدام حسين ارتشا كي ايديولوژي بو ايديولوژيا خوي باسي بو لو ماني دویت کت ولاتکی وک عراقی تبگهری دویت ارتشا وی ولاتی ورشینی جهاز بخی جان herkes li bendê em werin ser Îranê ها ایرانه نهانی بس پیشی گوتنه Tonkî بچوک هی sene can tonkî pir sene divê em zû bersiva hevalan bidin millet mereq dike dibêjin wê hêzên ku mesela hêzên ku pişta xwe nedin İsraîl û Amerîka ew ê têk biçin mehkûmê têkçûnê ne ew jî dara dibêje hevalê me hevbeş dara ew dibêje wekî din gelek pir sene keremke bersiv bide wê çav bibe İran wê hilweşe ایران ذاتی هلوشیایه و خامن ایجی او یا وک سیمبولک هلانه وک چاوا دمک العراق وچاغ امریکیان دشار خلیج دشار بنداوه یا دیدیان دا دمکو امریکیان ارتشا عراقی محف کرد و دمه هاتن دناو دبن کونه کی دا وك پیمانك بسبب ارتشا جنرالك صدام حسين را تشيكرن ودا مي صدام حسين تشوبو خلص بو بداوي بو ايران جي هروها ايران جي نهاني بداوي بويا اوانا نهاني خامن ايشتنا نجبو كو خامن اخوادان هيزك راستيني السر زمينه نجبو خامن هيزا اي منوته نسلامه دناوا شردا ها دنيا وحتى نهاجي tüm em dinava şer da bune ji şerê kendavê bigire heta niha em ama em qe nebûne şahid ku welatekî dema êriş dike ji hewa ve rêvebirên temamî rêvebirên siyasî yên eskerî yên istixbaratî yek bi yek hemî kuşt binêre fermandarê wanê giştî ewil hat kuştin yek hevşînavî ew jî hat kuştin li Îranê rêvebir nema و چاو به ادی پدوی نامینه کو ادی حوجتونه مرو رشایه وجی و که ارتش بکوینه جی نه ترک تلویزیون ترکان تماشا کم پر کومیکن یعنی تراژدی هه دبی مثلا شهر جهان سیمینه دست بکریه اما در دیوان کرد بلاتیشتکی به دست نخم جبوی تم سناریو چیتکن اسرائیل دوره نکاره رشایه و بکوه او بسر نکوه ایران او البرخواب ده اما رهبرین ایران نمانه نهانی براستی ما مسته مگوتنه که دخواست بگوتا دروجلاتا ناوین دا از ناکم نابریده اما زو باخ از پرسنت لباته چار ولات هنه چار ولات ایران عراق سوریا ترکیه اف چار ولاتانا جه دو ولات وقت دبیجن سوپر پاور بو ایران و ترکیه اف دو ولاتانا وقت تيغوتن تناف ليكرن ولاتنا هيزدارن هريمينا هيزدارن ولاتنا هريمينا هيزدارن يعني سوبر باور ريجنال سوبر باور ريجنال باورز سوبر ريجنال باورز يعني ولاتنا دهريما خلاص قال لك هيزدارن ايران وتركيا نهاني جبوي جوهرينا ايران وتركيا نهاني موديلات ايراني والتركي وري والتركي جواري يعني ام بوجه خبطاندن جبركو چنابت ولاتکی وک ایران مدل گوهرتن وک عراق و سوری لیچه بکی جبركو سوري و عراق ولاتنا بچوكن يعني وك چاوا تكافركي بچوك داوي گولك قال لكي نابجقه لهماني ايران كنت بوي شكلي بوي شوازي ايكو تبي عراق گوهرتن العراقي چيكر و سوري چيكر و وك بومبايك بيد رجلاتا نافين دا لو ماني اولا ناخوازن قال لكي يعني ام بيجن ببجقه ولاتين كندافي ولاتين سعودي عربية ولاتين دن واسرائيل بخوا لو ماني گوهرتن هندر ولاتا كميني ايراني دا بفي هاويته يعني وك چاوي وك
تتكوني بيجي وك اوبراسيونك برينسازي سيرجري لو ماني دسبيك يعني ام بيجن يعني لدولات نخستن لام بيجن الباجارة نخستن يكسر تشونا ريجيمه يكسر تشونا كسين ريجيمه واف جي تي يعني تي وطا وك تشاوت يعني اوبراسيونك برينسازي تشبكي يعني وك سيرجري كي تشبكي لو ماني از باور دكم د تركي دا و ايران دا دي موديل تشكي نوك سوري وعراقي به موديل جوهرتنه و از نابجم تاني اف 4 دولتانا ورنا جوهرتن اف جوهرتنا و بردوام بك حتاني چينه دمك دسپیک نه سوری بو دسپیک نه ایران بو دسپیک بخوا افغانستان بو دسپیک ویب قالك دبيجن ناني هفتي اكتوبر بو هفتي اكتوبر وچاغا كوهيشت اسرائيل دسپیک اللي هماني كمريف قالك كور بالا قبده مساله اسرائيل جوهرتنا هريما ماتش دسپیکر يعني او كر راگي هاند اعلان كر اللي هماني جوهرتن بخوا جدما فاكشاندنا امريكا افغانستاني افغانستان قال لك هنا في ام بيجن يعني سياسه مدار وقال لك هنا في روكارين سياسي ايش رجلاتا ام بيجن جاسي نافاروس دغوتن فاكشاندنا امريكا بفيشي وازي وقت شاوت بومباك بافيجي هم بيزا سيني وبرافي شو علاقه افغانستان بتشيني هي جان؟ اها نهاني دهيزن ديروكا نوجاندا عم دبيجن 7 سال وفرفا كي دولتين هيزدار عم بيجي دولتين امبرياليان دولتين قالكي هيزدار هاجومونيك كي دستوان بشر الجهادي را يعني بشر اسلامي جهادي را نشاوتي جبيفي تشينه سوفياتيان دستوان شاوتي باره ها سوفياتيان يعني افتشتا تامكر روسيا الفيدرال جبيفي السوفياتيان روسيا الفيدرال كتا اوجي شركه داغستاني وكتا شركه تشيچانستاني او تشيچانيا امريكي بخوا كات نوي شري اوروبي بخوا كات نوي شري يعني افشران ننويا جبوي ولاتين روجافا وجبوي روسيا كي افتشتان ندي تجاران كي افشران نكري باسلام راديكال را چينه امريكا دخول كفرينا كي بده چينه يعني تشكي چین وری راگرتن چین وک راکتی پیش واده چه چین بلز پیش واده چه اکونومیا چینه گلکی بلز پیش واده چه جهالی پولیتیکه و چین گلکی بلز پیش واده چه لومانی امریکا دخوازه تشتکی بده پیش چینه که چین وری راگرتن هندکی چین گلکی بلز ام فرموله بکن ام جی پیشتا بچن تو دبیجی اف ایرشا اسرائیلی یال سر ایرانه اصل خدا نه شر اسرائیل و ایرانیه شر امریکا و چینیه شر کی مزنه به دست خستنا هزیه شر هگمونیکه چین باوی کی وکری هی نکتیه دوری اما تی گوتن اگر ایران قلس ببه لواز ببه چین و بکه و دوری چکی خواه نو او بجربینه جبرکو چین حتی نها جبرکو باوی که روبرو وکری نکتیه نوا شران چکی خواجی فوزی خواجی سلاحی خواجی نجرباندیه اگر به شر لدجی امریکا و اسرائیل ده پشکری بده ایرانی و وان چکو سلاحی خواه به دست ایرانی بده بکارانین و بسر بکوه و دمه او تمام روشلات ناویم به دست بخه او تایوان جی به دست بخه لهمبر ایرانی جهانا دو قطب دو عالی و دمه چین او درکوه پیشی امریکای ده قدا ناو نتیویده اف فرموله که فرموله دویم جی اگر چین دوان چکو سلاحی خوده ده جرباندن اوی ده بسر نکوه او وکشه قالکی خواه او وکشه کوشی خواه او دنگی خواه در نخواه او بیجه متوجار پشکری نده ایرانه ایشیمه بی ایشا نکتیه او جی فرموله دویمه بر بی کدری بکشه چین بخواه چین اوجی ولاتا کی گله کی گرسه و مزنه و گوره و دزانه چی چه دبه
چین لی همانی باوریا چینه به چین هانی فابریکه چین دبیجه حتانی کو روجاوا ولاتین روجاوا ام ببیجن امریکا و هوالین امریکا هوال بندین وان حتانی کو ورن هندستان آمده بکن و ویتنام آمده بکن و فابریکان لور وکن و قانونان لور بگهرن از و دمی حتانی آوانا بریک هفن ده منه گیشته با ام ببیجن مارس از گیشته با ما هیوه نهانی وقتی که گلکی کور درجت خوازه امریکا دزانه نکاره شر خواه بچینی را دست بی بکی حتانی رجلات ناوین جخوارا نکی وک نتانه هریمکت بندست دا هریمکت سری ست بن کنترول وان دای گلک نهانی باور دکن دبیجن اسرائیل امریکا کاش دکه بروی شر لی راستیا مجاره گور باوریا من امریکا اسرائیل ده هیووجه امریکا به اسرائیل را دبیجه و سابقه و سامکش برچه اسرائیل بخواه افجید گلک جاران هاتی گوتنه اسرائیل سر رمه روجاوایی در رجلات ناوین در روجه دا مثلا ام ببیجن روشنبیرین عرب روشنبیرین حتی روشنبیرین اسلامیست دبیجن که اسرائیل ایرو هیبرکی در رجلات ناوین دا وک سر رمه یعنی کولونیاله که روجاوایی سر رمه امریکیه دما که اسرائیل یعنی اسرائیل دما تشتکیش خبر چناکه evrola kutubastiki Türkiye delist. Rol ji Türkiye girtin dan İsrail'e u saxuyet tuji Türkiye karakol bu. Türkiye tane بعربي دبيجن مخفر تاني مخفرك بو كاراكولك بو تركيا دما شر صار دا بدفيا كجران بتركي هبوش بركو تركي افكارا ذكر لتركي شر صار نما تركي ذاتي تركي او لشكري كن نزانش بيفي كارك بكي يعني بيجاري نين نزانش بيفي نين ببيجا نهاني شتاتي خواستن توري تيكهوي كنت تخوازي هريمكي بگوهري يعني گهارتنه کور الهرمه کی چه بکی چشتتی خواستن تتکوی زندانان ام ببیجن دمن کون ام ببیجن سر دمن کون دا کد تچوی ولاتک یان کلاکی تچوی زندانان تهسیر در دخستن هسیر دکرنا پادشاه و پادشاهی دبرنا دخستنا زندانان نهانی افتشتال رجلاتا ناوین چه بیاد 100 سال داویدا کرد کوبون کرد زندانان دابون مثال اصلا قال از بيجم كرد ترو لكوان يعني تفاكتور ندلس درجلات نافين دا وك ام ببيجن رايدارين تدولتان نينبون ام ببيجن وك كرد تنبون كرد تاني وك شاود د ماتشا كفوتبول دا كرد تاني لسر كرسيور دنشتن وتماشات كر ناليس كوان بون نهاني رولا كردان هاتي جبركو ت دخوازي جهره بپیجی نه امریکا دخوازه جهره بپیجه بکار آنینا اسلامیستان اوا تشتکی نهیسانه اوا پیجاندنا جهره جبوی کت کاری بی جهره بپیجی اشتتی خواستن کیره کی بدی سر ستیوان یان صلاحه کی بدی سر ستیوان چکه کی بدی سر ستیوان او چکال رجلات ناوین کردن کرد نهانی روله کی دیزنه دی ببیجن کرد دی ببن پاسوان راستین یعنی پاسوان راستین یا رجلات ناوین پاسوان راستین نهانی ور سوری وک میناک ببه سوری قصد هزن حسده اونا پاسوان سوری نه یعنی یکی وک جولانی نهانی بدو و خابلیزه روشا ددیان وش قصد را ببیجن هر وی بگره ببه تخ زندانه جبرکو سروک جولانی نهاد زندان کردان ده نهال قامش لوه نزکا قامش لوه سروک جولانی لومانی له سروک جولانی يعني دو وقت دنوا رخصنا بريده دما درخستنا داعش ايكو جولاني خستنا ام ببيجن رخصتن راديكال ناوي نظام جبالا متشو بني جروكاوي قالكي يعني عجيبه از بنفسي فرمانداري جولاني دزمان جولاني
دست قصد دای و جولانی گلک جولان خواست که رادستی وی بکن که وی وگرینن وی رزگار بکن اواج امریکیان دا کردان امریکیان تست رادستی کردان کرد امریکیان رادستی کردان کرد گوتنا مبستا گوتنا چی مبستا گوتنا من تنکواری بهیلی ولاتا بدی دست اسلامیستان یا دست رادیکال مسلمان الا كنت هيزا كوا كردان بدي سرسري وان كو اوانا جوان را كشفي ولاتي را باسوان بن نهاني ام تدقهن چه دبل رجلاتا ناوي رجلاتا ناوي تتكواري پیمانك نراغي هندي پیمانك بيدنك پیمانك دبن ماسيدا دنافبري روجاواي دا دنافبري روجاواي دا و راديكالا اسلامي هيا نهاني دمشيه لی همانی جبوی کد تکاربی و پیمان آخوا بپارزی و رجلات ناوین مسوگر بکی کش دست تا نچه چش تا تخواستن تا تخواستن تا پاسوانه کی ببینی او پاسوانا کردن تا مجبور ده کردان بکار بینی که کاربن عراق وک هیبر وک کیان بپارزن سوری وک کیان وک هیبر بپارزن ترکیه وک هیبر بپارزن ایران بپارزن جبوی چه؟ جبوی که اف ولاتانات ایدی نکفن دست هیزک رادیکال که کاربه لگور کیف خواه برجواندی خواه بریوه ببه نهانی دمکی چمانی باوری اردوگان نایه اردوگان و AKP جبر که اردوگان وکی که دراوه کر و دراوه خواه باور کرجه وی باور که اویا راست امپراتوریه اردوگان جویده که اویا راست امپراتوریه لو مانی باوریا امریکیان به اویتنه به اردوگان و به AKP و به رژیم ایران تنه لو مانی اوانات خوازن نهانی ام ببیجن ترکیه دا به تایبتی ده ترکیه دا اف پیواجویا لهفاتن نافبری کردان و اوی دا ده نافبری کردان و ترکیه دا از باور بکم سدی ست امریکا پاشه نه بخچلی بخواد دست پیکر اف پیواجو جان روش ویرگولێکی داینە ئەس دەدەرەقی سەلحەدین دەمیرتاش تشتێکی ببێژم سەلحەدین دەمیرتاش هەفسەرۆکی بەرێ یê HDP niha li zîndana Edirne girtiye îro peyamekî şandiye derva peyama wî hêjayê nîxaşê ye hêjayê analîzê ye ji ber ku gotinê hinekî dikare dubendî çê bike di nava Kurdan de gotinên wisa hene ez dixwazim saet nehêşevê vê yekê analîz bikim li gorî xwe از سجل سلاحالدین دمیرتاش پر حز دکم ریز و حرمتا من جبری و جبوی هیه اما او گوتنی وی کد بیجه ام 86 میلیون ترکیه‌ای دوی ام ببین یک دنگ یک روح لهمبر هیزن امپریالیست ام شر بکن ام خب پاریزن اف گوتنش کدرتی و چما حوجه دیبینه تشتکی وسا بیجه باشه 86 میلیون ترکیه‌ای اگر خو بکن یک و کردمه سوریه و چوابن و کردمه باشوری کردستان چوابن یعنی ام نه 86 میلیونن کی ام یا ام 40 میلیونن یا ام 86 زیادتر کردن هشر پرچه کردستان ام 105 میلیونن درسته نهانی اف گشت اف belki 105 milyon belki zede 86 20 milyon edici Kurdin perşe edici lezedekin 110 milyon ya 40 milyonun ya 110 milyonun nabera ütüne nabera ü vakti çiğbe to biji az 86 milyon Kurdun ve demet de mane ku to Türkiye to Kurdistan perşe ki to tane Türkiye de Paris'i u to biji کردن روجاوای کردستان باشوری کردستان نه خمامنه از دبیجم قی شاشتیه کی چی بیه سلحدین دمیرتاش تجارنا که به نوابان شاشتیان انسانه کی زده سیاسیه پولیتیکه پاریزره حق حقوق دزانه از پر دخوازم شروع بکم وقتم چی بس عاد نه شوی ایرو از آنها جبروی ناکه به نواب مسئله گفت سلحدین دمیرتاش نقاش را وکرینه جان روش تو دوام که نهانی از لازم ببیجم نهانی او تشتێک دیش دەبێژێ مەسلەی کو ئەم دناودانە پێواژوەیە کو ئەم دناودانە ji menfaetên rêxistinî pir mezintir e dibe em nekevin nava mesela Türk û Kurd û rêxistin û HDP MHP mesele dibe pir mezin e
هیچ خاص مزینه نزنم از بی خاله رامه از بی خاله رامه جبرکو هیبرین یان پیکاتین هریما روجالاتا ناوین تجاران هریما خوا اندزیار نکرنه تجاران هریما خوا فرمک جرا چه نکرنه نه فرمک سیاسی و نه فرمک ببیجن آبوری هر تم هزین روجاوا روجالاتا ناوین دیزاین کرنه و اندزیار کرنه جبوی چه؟ جبوی که هزین روجاوایی هین روجالاتا ناوین دلیرن که اویا پارک ج امبراطوریا وانه پارک ج امبراطوریا وانه اونا هین دلیرن که اویا پارک یعنی روجالاتا ناوین بشک ج رومایه عمر سوری ایکو دناو امبراطوریا رومانی دا و بیزانتی دا ما ج امر و زیدتر ایکو دناو دولتا اسلامی دا مایه لومانی سوری هری زیده كنت وك ولات ببي سوري هري زيدا ولاتكي ام بيجن رومانيه بيزنطيه نه ولاتكي اسلاميه اي كمري بالثمان عم ببيجي ثمانية ويد ناف و امبراطوريه خاص بود و امبراطوريه خاص بود لافنا قال لك مهمه مهم نهالي امريكي دخوازن سريشيا كمزن جي تشيني را تشي بكن و اف الهفاتنك نا اعلان كري دنافبري روجافاي وامريكا ودنافبري جهاد نافنتوي دا هيا لوماني يكي وقت جولاني دزانه چشتي خواستن لهماني تجبوي كوت الريفاكي ج دريار سبي هم ببجن سوريا دا ج اسرائيل دا حتاني ببجهيني آسيا نافين آسيا نافراس چشتي خواستن كوت ايران راكي جبركو ايران رولك خواه بوتاني شيعة د شر دجي ترور دا ناف لكن ناف دكه واناندا دغر امنا خاصن خابكن آلك ام خاصن تانب وك بينركي جدر هذا ام ببيفن نهاني وك امريكان شوا شر وان دجي اسلام سني وانا شيعة بكار اني وشيعة قالكي باندور مثل ام ببجن الراديكال اسلامي تشيكر سني العراقي قالكي اوانا بالخستن وقالكي اوانا ايشاندن للبناني للسوري اليمني لقالك دولتان يعني ايدي سعودي عربية رابول صرخة بترسي لوماني نهاني او رولا اسلام الشيعي نما ام نافل يمكن اسلام الشيعي ام ترور الشيعي رولا اخوان نما لوماني تدنيري هشكان لوان دخن قالكي هشكان لوان دخن ودخازن بلز رولا وانج رجلاتا نافين رابش برچه جبركو اولا دخازن هر چخاص بلز بك وقاربن سينه يعني بريكس بكن يعني فرين بكن سينه بسكنين جبرچه سين قالكي بلز دچيه نهاني ام دنيرن نهاني مدي روجافاي قال دكي دبيجه ايسيسا خراسان دركتي او ايسيسا خراسان رخصتن اسلامي قالكي راديكال لكدرت كافنا نسكه چيني درت كافنا نهاني اف تفكيرا يعني اف شوي فكره دهلي ام بزانن چما كو امريكيان يكي وقت جولاني وهاتا شيء سر دسلاتيا سوري جبركو سوري دي بابا بلاتفورم كنت وقت چاوا جهاديان بشيني آسيا نافين وتبشيني سينوريس تشيني كو سيني نكو سيني او بكر خراب بكر بس جبوي كو سيني هندكي راغرينن يعني راوستينن جبركو سين قالكي بلاس بيش وادچه اونا تاني دخوازن سيني هندكي راوستينن ودماكو بويكوت شكرن نه بويكوت او دورپوچ کرن سين دورپوچ کرن و چيب كمبيوتر ادين رابون نفروش نسينه وشركات امبيجن شركات هواوي دورپوچ کرن ودمه ما بس جي چبو ما بس جي کو سيني هندكي راوستينن لين قاريبو سيني چاره ديتن لو ماني اونا نهاني مجبورن كو تركستان رجهلات او نافي اويغور قال لك الوداري قال لك تركن او جي تركن قال لي اويغور نهاني دخوازن او في قال لي بهيفوجن دجي تشيني كو شركي نافخايل تشيني او كان يعني بيدا بكن جبركو دسبيك اوف مثلا كان دسبيكر صار سالون باري دما ميديا روجافا قال بروبليما اويكر اويغور قال لي اويغور
روج از هنگ جدا فکرم سر به مسئله یعنی ملت اویگور نه ملت کرده ملت کرد د دیرو که ده خویانگیه لبرخدای زانه شورشگره اما ملت اویگور فقره فقیره نکاره سری را که چینه مالا آن خراب کریه ده زندان چینه ده تجی اویگورن لناوا گند اویگوران استخبارات چینه پر زده یک دنگی خود که تیگرتن ایدی وسا به تاثیر چین لسه اویگوران حتی دمکی جی ترکیه ناو اویگوران دانی زمان گلو گازن جی ترکیه هبو دقادا دیپلوماتیک تا ایدی ترکی جی dev جوان بردایه yani Uygur ez var nakim bi tesir bin. Lehember Çinê tu nikarî tiştekî bikar bînî. Ancak tişta mantıqî tu Çînê dikarî provoke bikî. Welatên ku xweweke alîgirên Çînê nîşan didin, Pakistan, İran û hin welatên din, tu dikarî şer li hember wan bidî dest pê kirin, wana lawaz bikî û Çînê bikişînî nava şer. Provoke bikî, ancak bi vî şeklî tu dikarî Çînê tek bibî. وکی امریکا نعم مستر امریکا خبرت خواهی امریکا شهرزاده گلکی شهرزاده د بکار آنینا گروپ اسلامی دما یوگسلاویا شرچه بو اسلامی جهادیست هر دور جهانی چون امریکا دزانه بو چاوا وانا بشینی دما کشر اول دکرن سوویت یونیون دکرن یکتیا سوویته اسلامیست راج افریقا دهاتن راج اروپا دهاتن راج هر داره امریکا دکاره نهانی اف 3500 اویگوری ایکل سوری اوانا خستنا ناو ارتشا سوری اوانا وی ببن کانی اوانا نهات پاشا روژی لا ای ببن کانی همی جهادیستین جهانه دبن کنترول امریکا دانه جان CIA دکاره وانا اداره بکی دز کلیلی وان دزانه دکاره خواب بگینه وان نهانی خواب بپرسه جاره که ما مسته چاوا استانبول ببو پلاتفورمک جهادیستان را که جهان تف دهاتن لبالفرگاه استانبول پیابون چون لباجار رقای دولتك خلافي تشكرن دفت مرت تشتاج خواب برسه افتشتانا بهساني نابن هكر وصا مثلا هسانن مدى كردستان جزوده بچه بكرا مثلا نوصا هسانن دما امريكا دخوازه تشتنهنا اونا پاشگاه دکن اونا خادکن وانا های جتنه دما کو جولانی درباس سوری بو امريكا نزانه بو سوری لكوي دركت يعني وك از نهاني وك بحنك دبيجن یکی جنرال کی امریکی درکت کنفرانس کی مدیایی دکوت مهاج سوری تنه سوری چه به رابو روزنامه جرا گفت لشکر کی ول سوری هاتی کشتنه او جی بشاشی هاتی کشتنه گو اوی خبر ماجتنه گو مهاجتنه از بپرسم مش حوالان و بنرم کاچ مسئله حتی وی پلی حتی وی آستی خادکن هاج تشتان تنه دما کو نهانی امریکا دبجه ما هيش تنبو اسرائيل ده او بكي يعني ما هيجي هيا لامنا خاصن خاطي ور بكن دباوريا مدى اسرائيل بخوا دست كيريا نهين اسرائيل نه قالك دبيجن اسرائيل امريكا يعني كاشي شران دكي كاشي رجلات نادين دكي لروستيا مساله از دبيجن امريكا دخواز اسرائيل وك لشكرك دس امريكا اسرائيل روش جان روش نها ام جهادیستان فلتینه جوروپی و جهادیست ویری شسر منکن ام دزانن SMO Suriye Özgür Ordusu Greday Devleta Türkiye alakavi be cihadizmi tüne tamamen be peri Türkiye erişimet kine ev tiştekidine ev cihadisti tüdbiji ne evin ev çetene Greday Devleta Türkiye'ne lehember kurda bu kartine Doğu Perinçek Doğu derketiye de beje Doğu Perinçek tuzani hem çepkire ve hem ji nijat preseki Türkiye derketiye Doğu de beje jibu hem peşiyle İsrail'e bigirin de be arteşa Türkiye be ku vaxtunda bike acilen bike ve Rojava Kurdistan'e em hemmi axa dibin kontrola qaside de bides bixin da agir bikin
û bi vî awayê beriya İsraîlê em tev bigerin. Çünkü piştî İranê dor tê me dibêje. Topêrînçek dibêje aqlê Kuriyê dewletê ye. Yani insanekî min e dewlet baxçelî ye yani. Mamosta evana ji bo yani ev tektîkên medyayî evana siyasetmedar çima dibêjin, çima derdikevin dibêjin. Eva bes tektîkin, tenê tektîkin ji bo yani ji bo raya gel tenê. Nanî Tirkî wek dewlet, wek em bibêjin mejiyê dewletê. Te nefikiriye ku karibe werê Kurdistanê û Sûrî tev de dagîr bike. Lê hemanî ekîd helbet fikiriye û helbet jî bizav kiriye, muhawelat kiriye yani hewl daye ku werê. Lê hemanî nihanî li gor ji meva xuya ya Sûrî û rojhilata navîn tev da ne di destê faktorên rojhilata navîn da ye. Yani Tirkî xwastî ku werê rojhilata navîn. Merî ji xwe napirsî çima Tirkî bizav kir, 110 rojan bizav kir û hewl da ku werê rojavayê dagîr bike û nikarî bû. Tirkî ji roja rojê de dixwast ku Başûrê Kurdistanê dagîr bike. Îro ev herêm wek tabo ye di dest Amerîkiyan da. Çê nabe bê iznê Amerîkiyan ti tiştekî bikî. Çê nabe keverek werê herrikandin ji devera xwe bê iznê Amerîkiyan. Tu dikanî li ser tiştine biçûk bilîzî, tu dikanî tektîkan li vir çêkî, tektîkan li vir çêkî, lê guhertinên mezin ku tu karibî welatekî wek Rojava tu neh bikî yan dagîr bikî, evan ne bi dest Tirkiye, evan ne bi dest Tirkiye û ne bi dest İsraîlê û ne bi dest Îranê. Ev tiştên mezin ê cewherî bi dest Amerîkiyan e. Bi dest Amerîkiyan e û lîskevanên rojhilata navîn vî tiştî baş dizanin. Vî tiştî baş da. Loma Tirkî yani wek dibêjin destê xwe bixwe da berda Tirkî yani bê hêvîma. Tirkî dizanê ew ya nikarê Kurdan bi dawî bike, nikarê. Tirkî pêş çavê xwe dibînê ku ji Kurdan re sê dezgehên istixbaratê çêbûye. Ne yek, ne di di, ne sê cihazê istixbaratê. Ev tişta li dewletên mezin tenê hene. Li dewletên wek Amerîka ev tişta tenê heye. Yani saziyên askerî qesedêdikî ka keremke yani saziyên askerî ên di destê qesedê de tu dibêjî li pir dewletan tune ye. Yani evaya îşaretê bi şiklekî dewletbûnê ye. Ka keremke çawa mesela çi heye kîjan di destê qesedê de? Tişt artêşê bilindtir e. Artêşa Qesedê ê ku em nav lê dikin Qesed evî deyna haliyekî. Eva artêşa me ye, artêşa me fermî ye. Hêzên parastina gel yan Qesed. Quwet Sûriyê hêzên Sûriya Demokratîk. Hêzên Sûriya Demokratîk. Hesed eva artêşa fermî ye, artêşa me fermî ye. Lê li cem te cihazên dezgehên sîxûrî, dezgehên istîxbaratî hene. Sê dezgehên istîxbaratî li bate hene. Evana li tu welatan tune. Li cem te dezgeha tol heye, eva nebû demeke dirêj em pê dibîsine. Eva berê yani gelek nedhatû, yani gelek axaftin li ser wî çê nedibû li ser vê dezgehî. Li cem te antiterorîst here û li cem te cihazê hat heye. Ev ne artêşin. Evana wek çawa tu dibêjî secret police, wek çawa tê gotin intelligence service yani çawa yani cihazê istixbarat be'erebî dibêjin cihaz istixbarat û cihazê istixbaratan tu bi wan nahesî, tu nizanî ku hene, tu nizanî evana wek nefesê ne, cihazê istixbaratan wek nefesê ne. Tu kînga pê dihesî ku nefesê te qut dibe ber mirinê tu dizanî ku oksîjîn nemayê. Cihazê istixbaratan ji artêşê girîngtir e. Niha li Tirkiye em dibêjin mît heye. Cihazê mît heye. Li Sûriyê li cem me cihazekî istixbaratan hebû eşkere bû. Lomanî dewleta Sûrî hilweşiya. Li bata nihanî li Rojavayê em bibêjin li Bakur Can Roj, çima Kenyam li Tirkiye tenê mît heye istixbarata Tirkiye. Ew jî du serokên vê istixbaratê ji Kurdan û ji PKK berpirsiyarin du kes. Ew her du kes çûn dokanê bawer dikin Başûrê Kurdistanê ji bo Cemîl Bayîx bigirin û bînin teslîmê Tirkiye bikin. Her du jî li wê derê ji aliyê PKK ve hatin desteserkirin.
لوما ميتا ايوه يعني تو هيز قوته ميتا تنيه تاني بننهار ظلم وان هي ظلم خاجي باشكالتكن يعني كاك بدران نهاني ارتيشا سوري خلكي سوري قرص بارتيشا سوري دكرت دقوت ارتيشا خدي شمك ارتيشا بشمك يعني بوتين عسكريجي تنا كل وان بكن يعني نتشتكي رسمي نتشتكي يعني بروفيشنال باوكي بروفيشنال كارناكن نهاني ميتجي وصاي بني نهان العراقي بنيرا العراقي الجمته سي جهاز استخبارات هنا دجي كردن دجي كردن لسوريا الجمته جهاز استخبارات اي جولاني هاي الباتا او جي قال لك لوازا واسلاميستا ونلجور ماتودين مودرنا للباتا الرجافاي كردستاني يعني جي ام بيجن باكوري سوري وك اونا نافلي دكن لجمته سي جهاز استخباراتي هنا ورزانبه اف هيز هاتي افراندن كو بمينه اف هيز هاتي افراندن كو هريني كنترول بكه لوما تركي چه خواست تركي ندخواست كو ارتشا كو كردان بكوجه تركي دخواست كو اف ارتشا وري ورشاندن تركي اشكره دخواست امريكان كو في هيزا استخباراتي ورشينن تمام ورشاند يعني فسخ بكن جان روج از دبیجم قیات فهم کرنا لروجات کردستانه همان ندوی دی ام دوی خفیر بکن روجاوه کردستانه چو او تمامه آزاد بو نهب بهیزه بقوته چواکو جان روج دبیجه ایدی جپر دولتان بهیزتره ایدی ام دوی خفیری روجلات کردستانه بکن برافو نال روجلات کردستانه کرد خاص آماده نه پژاکی داخویانی دا جالی انسانی و آلیکاریا مروی و عسکری و جی او خو آماده بکن جو خسریه که دموکراتیک را او نل بندا هزین ایرانی بن نل بندا هزین جهانی بن او خو بخو بری ببن بقاسی کتت شوپینی هزین کردان چقاس هنه یکتی هه دنواندا پارتین کو دجبری هون کو هفو دو عاجز بکن هنه توننه ناکوکی زیدنه یان مرود کاره یکتی چیه بکنه با خدا یکتی عسکری و مروی و ما مستقوركو ازناني دشوبين ما تشتكي كو مريجه بترسه تنا تشتكي جدي كو مريجه بترسه اريد تشنا هنا ناني تشنا هنا لسر ميديا يتقوتر اوكي ام جوان تانك بونا فاج جوان تانك بونا واتشتانا يعني ام ببيجن قلتلين بتشوك يعني صار اصلا ميديا هنا ناكوتنا لهماني قلتنا خوش بيرنا که از ببیجم جه تجربه روجاوای کردستانه درکت هولیک و یکیتیه نتوی عجایب هیه لهر دری کردستانه روحه کی نتوی هیه جه روجاوا تو بانک بکی به هزاران گنج دکارم بچه روجات کردستانه جه باکور جی جه باشور جی پروبلما ملت آنتونه ملت ما کرد هر چار پرچه کردستانه هر 5 پرچه کردستانه روسیه جدن آفدا ارمنستان جی پروبلم تنه روح نتوی دا هزین من سیاسی جارنان دناوه هفدن ناکوکیه تنه مسئله اوه اب هيا اب تشتغل هيا اللي تليكو هبن هاني از وك از ببيجم السياسات خبر ناظم لها مانيكو السياسات كار بكم وكو از سروكي بارتيا كده قالوا از نظانم كو ازو وبدران ام بهفرا كورديناسيون كان تنسيق ناف بعد هيا ناي واتايا كو يعني فينابي كو از كو از دجبرتيا وي بكم دمك تي خواستن كو ام بهفرا كار بكن جبرچ اونا نهاني وقت شاو انا بارتيا ديمقراطي كردستاني ويكتيان اجتماعي كردستاني دمك هات مادلين اولبرايت اونا هردو وخواندن واشنطن وبوارا قوت ورن سلاف البيش كاميران سلاف الهفد بدن وهرن ايرو وندي دسبيكا كان نهل العراقي تشبكن كافي كو دوي دامين دجمناتيا كان مزن دجمناتيا كرد خوند نافون دابو نافبري وهردو بارتيان كافي في هاوي لواشنطن سلاف الهفد دان وبونا البيش كاميران بونا هفال بونا برا البيش كاميران ها وإيراق جوهري اونا بونا ام ببيجن بنجها كجل كي خرط دجوهرتنا إيراقي دا لو ماني كردين روجلاتا كردستاني او ناكوكيا مزن وك كتشاول باشوري هي تنا الجمع تنا
قال لك يجيك عندك ترى جيب ترى لهماني نهاني تشتنا تكتيكي هنا دبكو عمل هفتناكن لو دمكو سي اي اي دكافي مثلا فيجي براستي از دبجما دمكو سي اي اي دكافي مثلا برسكريك المازن بتشوك دبن سي اي اي دزانه شاوا ببيجن اوبوزيسيونال كنترول بكي شاوا اوبوزيسيونال هاف بينا دمكو رولا وان دس بيبا لايراني ورزانه با و جنشكا دركافن دماغ ماموستا نهاني تشاف خرا كي تشتك ونهاني تشد بنا الرجلات نافين تدنيرج نشكا وهيزك دركافن بي اعلان كرنا يعني بيكو گوتا بیجل سروان هبه شپیشی دا تدنیری جنشکا و جولانی درکت جنشکا و هم ببیجن حتی حسده جنشکا و درکت حسده خلکی خصاب ندکر کد درکه ورقص باندور به فرمو امریکا چقدر دوستی میه منفعت امریکا حقیقتا الجمع هي جان روج امریکا بحثکرین و کین کار ناکه امریکا به چه کار دکه به برجواندیان کار دکه به مصلحت کار دکه دما تنیره فایده مال جمع هي کی جمع کرده برجواندیان رجلات ناوین دوید نهانی لباتا اردکی فره هیا دوید یکی ببین اشترا اردی کنترول بکی اف دورا کردانه نه اره دبجت الولاتی خوی تتینه وقت چاوا امریکا کلاک هیا دبن دستی پادشاه کی دم بود یان میره کی دم بود تا او کلاج استاند توی میری ناهیلی توی میری دادخینی زندانه اد زندانه دات دردخی والا دکی میر تشتی که رجلات ناوین دبه تشتی که نزکه و نگاره تشتی که نزکه و صورته لومانی از باور دکم رولا کردان در رجلات ناوین دا نهانی گلکی کورش برچه جبرکو کرد لچار دولتان هنه اف تشتا عرب نکاره بلیزه دنافبری ایران عراق و سوریه و ترکیه دا عرب نکاره و رولی بلیزه او جی نکاره وی رولی بلیزه ناوی چی ام بیجن فارس جی نکارن لومانی تنه ما لسر کردان که رولک وانی کور بلیزه و کرد جیش حق درد که بیا خویایه اف دمان هانی کرد خوشک سیاست بلیزه نه خوشک تیدگ هنه تشتان زوزو اشکران آکن تشتان ام ببیجن کن خلافه که ناوان داهی یا پرسکریکه که ناوان داهی ویچتی زوزو اشکران آکن جبرکو دزانن و که روله که مزن دی تسلیم بدن رجلات ناوین دا اویک اید دیان که جهالی تاني جهالی ام ببیجن زمان تاني وان یکی وقت جنرال مظلوم عبدی تدنیری جخوا باوره سیاست مدارین کرد ایرو دویدا میدا یکی وقت نیچروان برزانی یکی وقت جخوا باورن دزانن که رولک مزن لبندوانه اما تاني ویچتی تحلیل بکه زمان لاشی واندا زمان تاني واندا تدنیریش باورن اونا دزانن رولک وان هیا بيترسن يعني الهاف شوش نابونا الهاف او نابو نكاتنا او ام ببجن بانيكي نكاتنا بانيكي پر باشه نها پرسا داوی افشار و حتی کنگی بدومه از دبجن يعني اتشتان ودگره هر کس چاو تخمین دکه اتشتان از باور دکم نهانی ام د آستا داوی دانه گوهرتنا ایرانه دهیله کو گوهرتنا ایرانه و شیوازه که نهتش ایرانی را ببینی نهانی چه سیناریو ایران را چیده سیناریو که از باور دکم ده ایران ببه وک یکتیا سوویته لسر آستا رجلات ناوین شما یکتیا سوویتی لجیهان بو 20 چند دولت نظام 23 چند دولت در رجلات ناوین دا همه ببیجن دا مکواره همه ببیجن ایران اکهبو همه ببیجن ایران اکهبو جبر که ایران گلکی یعنی گلکی خویای و نیزکه که ببی 3-4 یعنی ببیجن 5-6 دولت نه دولت نسر بخوا لی همانین هرمنا
خسر وقت جوا باشوری کردستانی وقت جوا چه دمینه الپیشتا جبوی رجلات ناوین سری صد وقت امریکی اوانا جرا پلان دکن وقت جرا تخمین دکن کو ببه الپیشتا دمینه تانه ترکیه و چند ولاتن ناویچی نزدیک جیران ایرانه ناوی خو آذربایجان افجی گوهرتنه که مزندد آذربایجان دا چه ببه جبرکو آذربایجان اوجی سر وریه نانی جبوی ترکی ولاتن کو امریکی دکارن گوهرتنه د ناوی ولاتی دا چه بکن حاجتنا که شبکی نافخایی چه بکن سعودی عربیه وقت سعودی وقت میناک بده امریکا کارب و سعودی بگوهره به هنک گف السعودی خوارن رابو دركات مير ابن سلمان محمد بن سلمان ديتكو اويا يعني خال امريكا وخال ولاتي الرجافايي يعني خال وان بكي دشمن يعني خال وان بكي ام بيجن ركدار اي دباكو ايراني برا سعودي بدن لو ماني خواست في فهم كر يعني بن سلمان في فهم كر كو اويا نكار دجي امريكان كار بكي لو ماني هات رابو چكر رابو سعودي 108 درجه گوهری سعودي كده سعوديه كدن جان روج نوچه دقیقه داوی هی از همه بخونیم امریکا جدو بارگی این خواه این روژاوه کردستان وکشیه هزین امریکا جدو بارگی این خواه اری نوچه در حقیقیه که ده افجی رویترسی اشکره کر امریکا هزین خواه بارگی این تل بیدر و وزیر این لحسه که وکشیانه اف یکم پیش راست کرنا لسر عرده جالی نوچه گیهانم و خاطیه را گاندن ناوی بارگیهین امریکی الوزیر و تل بیدره به وی کره جده ما کو دانالد ترامپ خاطیه سر وظیفه ور و اف بارگیها اف دبه 4 بارگیهین عسکری امریکا جوان ودکشه روابریا ترامپ و مهرا گاهاند کو اوه هبونه خواه لشکری لسوریه لوان بشه باکور رشدات سوریه ین دبن کنترول هزین سوریه دموکراتیک قصد دیدنه جهیش بارگیهان داخینه بارگیه کی روزنامه نیویورک تایمز تیجی دمه ها نیسان ده را گهانده بو دبه کو ده چارچوبه وی وکشینه ده هجمارا لشکران جدو هزاری داکوه پینسدی امریکا چما هجمارا عسکرین خواه کم دیکه گلو باوریه وی زده به قصده هی گلو قصده وکه پرچه که ارتش خواه بینه چما او نه خطریه جبو کرده؟ نه ما نهانی ام ببیجن قصد ایرو نهانی قصد همانی نزک ده بگه اصلا اسرائیل نهانی که اشتره ببیجن بارگه که امریکی اسرائیل هیا این کنه تاوره تی ببیجی چاوا اسرائیل چناب بارگه که امریکی اسرائیل هیا نزک ده قصد بگه وی آسته بوی چه جبوی که امریکا قصد دنیری که اویا وقت چاوا وقت گوتی بشک ارتش امریکیه بشك جهازين امريكيه نتاني لسوريا العراقي ودباكو باشاروجي ضل ايراني وتركي جي فاتشتاتشي هذا ككردي يعني نجف امريكا يعني امريكا وقت عسكري خفدك شنو جروجاج مرنا بيجي اي كردنو هون لغوري دخوازه من تفناگرن اجي دف جواب برددم دچم تشتكي وساتنه نه ما امريكا هزين هاري نزيك امريكان هزين هاري كوب امريكان را لهفهاتينا درجلات ناوين دا كردن دويكو ام فيتشتي اوان هاني كيف بنشتي قالك دجوي مدياي اسلاميست مدياي اخوان المسلمين ومدياي تركي دخوازن في سيناريو يعني وقت چاوا جوارا خونا اللي هماني دخوازن فا خونا ورجه اونا قالك يعني بدلك يشوتي اشاعاتنا در دخن دخوازن كو ببراستي لمخابن إلو كرد رولك دليزنا درجلات ناوين دا اونا دويت وارن گوهارتن اونا دويت هندكي ببانيك تف بگرن از البانيك دنيرم چاوا سياست مدارن اخوان المسلمين و سياست مدارن ترك
او پانیکا کو پێدا ئاخذن او هێرسا کو پێدا ئاخذن او تەنگبوونا کو پێدا ئاخذن خویایە کو ئەوانە دەزانن ئیرۆ ڕۆژلاتە ناوین نە ڕۆژلاتە ناوین ئا دەما شەڕێسارە ڕۆژلاتە ناوینە نوویە و ئەوانە ژی دەزانن ڕۆلە کوردان تێدا هەیە لۆمانی تەنگبوونە دەوێت هەندێکی دیموکراتی ببن ئەوانە دەوێت هەندێکی لە ئالی مافێ مرۆڤان بن دەوێت هەندێکیش کوردان حەز بکەن ئەگەرش کوردان حەز نەکەن وێ گەلێکی بگرین وێ گەلێکی زەحمەتیان بکشینن پاشە ڕۆژێدا وێ گەلێکی تەنگ ببن گەلێکی بشەف بگرین و متێلە خەدەینن سەر ببێژن ڕووی خوا لۆمانی جوان تێ خواستن کو ئێدی هەینە کوردان قبول بکەن کورد هیرۆ ئەوانە هەیبەرێکی مەزنە ڕۆژلاتە ناوینە دەوێت خەلاص وی تشتی قبول بکەن و هۆ ببن کو کورد هەنە دەوێت ئەوانە هۆ ببن کو کورد ڕۆژلاتە ناوین هەنە ژان ڕۆژ باسا مەسلەیەکی دژی تێکردن فکرەت هەیە تونە نزانم دەوێت نابێت ئەژی نویسە سەلحەدین دەمیرتاش ئامادە بکەم بەکی داویە بەرنامەدا ez ئەمە بخونێم ئەمە دixwazim şev şîrovê bikim Partiya Karkerên Kurdistanê qaşo biryara xwe fesihkirinê dabû çekberdanê îlan kiribû ama ji ber ku Tirkiye li gorî şertan tev nagere tu zanî sê biryarên PKK hebû yek xwe fesih bike yek dev çekan berde û maddeya sêyemîn jî ev her du biryarê me girêdayê pêşketinê li Tirkiye ne Tirkiye eger zemîna hukukî veke em van biryaran pêktînin îja Tirkiye jî ve nekiriye Tirkiye xwe giran kiriye mesela pêvajoyê de ji ber van meseleyên dawiyên li Îranê jî ji bo milletê Kurd biparêze ji bo xwe biparêze dibêjin PKK dibe ku ji nûva nîqaş bike gelo rastê ku tam divê demê de em çekan berdin ya pirsa me ev e îtîmal heye PKK ji nûva biryar bigire bêje ez dev çeka bernadim nihanî vê sînaryoyê gotineke Serok wezîr xaricî wezîrê karê dervayê Sûriyê kevin navî xwe Welîd el-Muallim hebû Welîd el-Muallim jê re gotin em ê herin Cenêv hûn û opozîsyonan hûnê bi hev re nîqaşê bikin gotebêjê bikin got ev gelekî baş e got em dikarin nîqaşê 10-15 salan jî bikin yanî çi got em ê wana dibin nîqaşan da bihêlin lomanî ji bo PKK nihanî kî ecele ye kî dixwaze tiştan bilez xelas kê Tirkî PKK ne ecele ye PKK berî 5 salî heye û hîn jî heye û ne ecele ne PKK kanê yani wek bêteşbîh bêteşbîh wek mirovekî dikare heftakî li ser kevirî tuwaletê rûnê ji xwe bifikire PKK ne ecele Tirkî ecele Tirkî bitirse Tirkî panîkê daye lomanî ji bo PKK nexeme dikare têkevê gotebêjan û em bibêjin mufewedatan muzekereyan bi Tirkî dibêjin têkevê muzekereyan di nav xew Tirkî de belkî 5-6 salan dikare têkevê lê ev dema bi Tirkî re tune ev dema bi Erdogan re tune bi Erdogan bi AKP û CHP re tune ne CHP MHP yani em bibêjin peymana AKP û MHP ev dema bi wan re tune ku wisa li bendê bin lomanî Kurdan ji bo Kurdan ev nexeme Kurd û PKK dikarin bendewar bin vî tiştî bike ez vî tiştî bikin yanî lê hemanî ê ku ji meva xwe ye Tirkî bixwe dewleta Tirk pêngavek li pêş û pêngavek li paş e yanî ewana dilîne ewana ketine heve ewana hev dişaş bûne lê Kurd ewana Kurd bi xwe dizanin dê çi bikin Kurd li hev şaş nebûne Kurd piştrast in û baweriya xwe bi xwe hene û baweriya xwe bi siyaseta xwe jî hene û dizanin Kurd hanî çima ev pişt em bibêjin piştgiriya Kurdan heye yanî em bibêjin bi xwe bawerin ji ber ku ewana dizanin li hevhatin ne mezin hene ewana têda rolekê dilîzine rojlata navîn de îro Amerîkî li verin îro Fransî li verin îro Ewropî li verin ewana jî wek tîmekê kar dikine Tirkî êdî xwe xerîb dibînî Tirkî êdî dinêrê uf vana min paşgah dikine çi mesele yani yekî wek Erdogan dilê xwe dixwast herê bi Trump re rûnê dilê xwe dixwast herê ku Trump bibîne lê ew Tirkî dinêrê ku Amerîkî û Rojavayî wana paşgah dikine Tirkî xemgîn e Tirkî gelekî xemgîn e xweçûna Tirkî ke te xwe didît super powerî te xwe didît serokê rojlata navînî û ji nişkê ve te re dibêjin karê te nema here malê ev tiştan Tirkî bûye Jan roj mala te ava
gelek spas dikim anha ez peyama Selahaddin Demirtaş dixunim gelek spas dikim jan roj ji bo şîrovên te ser rojatan avîn ser Îranê bawer dikim hevalan jê fayde dît mij jê fayde dît eger tu bixwazî peyama Selahaddin Demirtaş te xwe nexwe nizanim من هی نخواندی لی از این هانی te nexwendibe ama tu dikarî li wê derê godar jî bikî tu dixwazî البت البت tamam ez hema bixunim paşê ez ka kerem kin ez hana bixunim Hevan noberê peyama Selahaddin Demirtaş bînin bîra we ku serokê Nijadperest ê Tirkiye ê Partiya Zaferê Ümit Özdağ piştî 148 rojan ji girtîgehê hate berdan Ümit Özdağ bi nijadperestî dijberiya koçberan tên askirin bi taybetî koçberên ji Sûriyê destpêka salê hate girtin heqaret li ser û komar kiribû bi vî hincetî lê di dawî de hat berdan li gorî şîroveyan tê texmînkirin Selahaddin Demirtaş û hevalên xwe jî werin berdan îşaretê wê yekê ye ji xwe di peyama Selahaddin Demirtaş de nerbûnekî pir ciddî xuya dike nerbûnekî ber bi Tirkiye ve ka ez peyama wî bixwînim ama ez naxwazim şîrove bikim niha hêzû ye ez meqsed hûn jî bibin xwedî agahî ku em bikaribin êvarê şîrove bikin saet 21 de ez firsend bibînim soz nadim em yani binêrin ka Selahaddin Demirtaş çima ketiye nava helbestekî wisa em herî dawî Selahaddin Demirtaş ew ê nas dikin di mehkemê de îfadeyekî pir xurt ya kurdewarî dabû heqeten besa Kurdistaneke dagirkirî kiribû û xweş bû yani dilê gelek Kurdan rehet kiribû ama yani bêjin hestên netîwê Kurdan miz dabû Selahaddin Demirtaş ji bo pêvajoyê bi 4 maddeyan bangî Tirkiyeyê kir. Selahaddin Demirtaş operasyonên li hember Îranê wekî destwerdaneke emperyal bi nav dike, bang li Tirkiye dike ku di warên aştiya navxweyî, hukukî û demokrasiyê de gavên wêrek bavêje. Demirtaş ji bo pêvajoya çareseriyê jî 4 madde pêşniyaz kirin. Got pêwîst e ji bo temamkirina pêvajoyê bê ku rê li ber tu astengî, tu provokasyonan vebe di asta herî bilind e hewldan wêrekî feraseteke ku heta niha nehatiye dîtin were nîşandan. Selahaddin Demirtaş ji Edirne ku ji 2016 vir ve li girtîgeha tîpa feya Edirne girtiye di derheqê şerê li İran İsraîlê de di derheqê pêşketinên dawî yên li Tirkiyeyê daxuyaniyeke nivîskî şand derve Demirtaş dibêje di vê naberê de sernivîsa Demirtaş dibêje wextê wêrekiyê ye ne yê hemasetê ye yani li hemberî hevdû tu ji nebin dibê em wêrek bin yani vêya ji Tirkiye re dibêje di mesela Kurd û Kurdistanê de gavan bavêje însanan serbest berde hepsan tijî neke wêrek tevgerin ji bo Kurdan jî dibêje netirsin yani hûn tiştê wan de bikin tune ye di wê manê de wextê wêrekî ye ne yê hemasetê ye Da asta siyaseta derve de li zemîna danûstandinan bêvegerîn diyar kir ku divê li hundir jî ji bo misogerkirina yeketiya civakî demil dest gav bêne avêtin. Selahaddin Demirtaş amaje bi wê yekê da ku rejîma Îranê neheqiyekê mezin li gelê xwe dike lê ev yek nabe hincet ji bo êrişên emperyal. Tamam İran neheqiyekê mezin li Kurdan li miletê xwe dike qebûl erê ama ev nikare bibe hincet ji bo İran bibe armanca êrişin. Selahaddin Demirtaş destnîşan kir ku destwerdanên emperyal li rojhatan avîn bûne daîmî û teqezî li ser wê yekê kir ku divê hem aştiya herêmê hem jî yeketiya demokratîk ya navxweyî were xurtkirin. Selahaddin Demirtaş balkişan serbanga Abdullah Öcalan ya 27 Sibatê ya ji bo çekdanîn û xwefesehkirina PKK û dereqê vê mijarê de got divê ev pêvajo bê ku derfetê bide provokasyonan bi lez û bez were temam kirin. Her wiha ji bo serkeftina pêvajoyê hewldan wêrekî feraseteke di asta herî bilind e lazim e pêwîst e divê darizandinên siyasî bi dawî bibin. Demirtaş teqezî li ser pêwîstiya xurtkirina hesta edaletê li eniya navxweyî kir xwest ku darizandinên bi armancên siyasî têne meşandin bi dawî bibin. Mekanîzmayên darazê yên serbixwe bêalî bikevin dewrê. Berdana şaredar û siyasetmedarên hilbijartê yên girtî weke pêwîstiyeke hukukî binav kir.
Demirtaş balkışan ser pêwîstiyê helwesteke yekgirtî ya li dijî emperyalîzmê. Divê nêj bîr kirin. Her berjewendiyekî emperyalîzm bi dest dixe, di zirara me de ye. Tiştek ku min bas kir gavadin wê tê. Artêşeke gel ya 86 milyonê. Selhedîn Demirtaş ragihand ku divê civak li dora welatê hevpar bibe yek. Dema pêwîst bike. Em ê ji Edirne heta Colemêrgê bibin artêşeke gel ya 86 milyonê. Siyasetmedarê girtiyê Kurd Demirtaş diyar kir divê pirsgirêkê navxweyî bi têgihîştina baweriya dualî û biratiyê bêne çareserkirin. Di derbarê gotinên kîndar, tolhildar yên ji ber erê yani şiyarî da xelkê yani di derbarê gotinên kîndar, tolhildêr de zêde wan gotinan bi kar nehîne di wê manê de ew ê wêrek ji dil bin balkişan ser giringiya aştiya navxweyî jî Demirtaş da zanîn ku krîza li Rojheta Navîn di demekê Kurd de bi dawî nabe divê Tirkiye polîtîkayên xwe yên navxweyî û derve dîzayn bike biguherîne. Bang li Serokkomar, bang li Parlamentoya Tirkiye jî kir Demirtaş pêşniyaz kir ku di demekê herî kin de civîneke xebatê ku serokên giştiyên hemû partiyên siyasî tê de amade bibin were li darxistin. Di dawiya daxuyaniya xwe de jî destnîşan kir ji her demê zêdetir pêwîstiya Tirkiye bi yeketiya demokratîk heye. Madem gotina me Tirkiye ye, wê demê berpirsyariya avakirina xelekeke aştî û ewlehiyê li dora Tirkiye jî li ser milê me ye. Behsa pêşketinên dawî yên şerê navbera İsraîl û Îranê de jî kir, dibêje rejîma Îranê bi salan e bi girtina deriyên xwe li hember demokrasî û mafê mirovan di serî de neheqiyekê mezin û li welatiyên xwe dike lê tu hincet, tu rewatiyê nade destwerdana emperyal. Divê em rawestandina operasyonên leşkerî ya li ser Îranê vegera li ser masaya danûstandinan ji xwe re esas bigirin. Lê wekî ku xuya dike, destwerdanên emperyal yên li Rojheta Navîn heta ku li gorî xwe encamê bi dest bixin ew ê nesekinin. Divê em li gel parastina aştî heremî ya bi prensîp bin. Ji bo vê yekê nîşandana hewldaneke mezin li hundir jî di misogerkirina yeketî û aştî de zûtir û wêrektir tevbigerin. Çar pêşniyazên Demirtaş hene paşê jî ez bi dawî dikim. Çi ne ev? Yek, pêwîst e ji bo temamkirina pêvajoya çekdanînê ya ku bi banga Abdullah Öcalan dest pê kiriye yani biryara xwe fesehkirinê û çekdanîn bê ku rêliber tu astengî provokasyona vebe di asta herî bilinde hewdan wêrekî feraseteke ku heta niha nehatiye dîtin divê were nîşandan. Du divê dawî li tacîzên darazê yên bi armancên siyasî ku eşkereye ne xizmeta xurtkirina eniya navxweyî de ye xizmeta geşkirina hesta edaletê dikin were bêanîn. Ez dibêjim qey hemû xwendin ve ye dubare jor e yani daraz dibe were serrastkirin însanê de hepsê de werin berdan û dewleta Tirkiye gav bavêje divê mesela pêvajoyê de. Jan roj mala te ava ez dibêjim em niha şîrove nekin gotinê Selhedîn Demirtaş tabii tiştekî dibêjî bibêje. Nanî ji bo daxuyaneya Berêz Demirtaş dixwazim erî hindekî pê bifkirî û hindekî analîz bike. Ez dixwazim te spas bikim ji bo dema te û bînerên te gelekî spas bikim ji bo guhdanê. Mala te ava. Zor spas. Hevando gelek spas dikim ji bo we jî ji bo wexta we jî here bin silav rêz dem baş.